Gobyerno lokal kan syudad ni Naga andam na magsangat nin kaso kontra sa manamiento kan resort na subuot nagkondusir nin sarong dakulang pagtiripon. Social distancing nabalgar. Uy report ni Don Jimenez. Sa sangataning kaso kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang sarong resort matapos na magkondusir rin sarong aktibidad na subuot pigatindiran kan maabot sa 500 na mga individual. Sigun kay Police Colonel Marlon Catan, City Director kan Naga City Police Office, ang aktibidad klarong pagbalgar subuot kan Section 9 kan Republic Act 1133-2 o Law on Reporting of Communicable Diseases. Allegedly po may pageant daw po na nangyari, so ginawa po natin, pinapuntahan natin ang police para ma-check yung report. May violation po ng physical or social distancing, ma'am. Dakula man subot ang lugar, alaga da inalikayan kan mga nag-atindir na magdurukutan sa aktibidad. Tulos man ining pinapundo as nag-issue nin ticket kontra sa may sadiri nin resort ang PNP. Mientras tanto, sigun man kay Allen Rayondanga, tagapagtaram kan Naga City LGU, andam ang syudad na magsangat ning kaso. Kung ito po'y kakasuhan, ang pinakamataas pong pwedeng makuha nilang parusa ay yung 50,000 na fine at maaari rin makulong yung may-ari o yung manager nung resort, pero po ito ay depende pa rin sa korte. Ang syudad ni Naga nagtitinir na nasa iraram kan General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions. Buot sa bihon, limitado pa ang pwedeng maginhiro kan mga namamanwaan. Sa presente pigaaram pa kung DOT accredited ang resort, mantang padagos tamang pigpupurbarang makuanan nin pahayag ang may kagsadiri kan establishmento. Kaibanan si Gerald Gandia, Don Jimenez, Balitang Bicolandia.